Tulishafanya siku 3 hapa na ilikuwa vizuri, mutufamie. Haiko vile? Msikuwe nasikia tu administrateur du territoire na hamumufamie. Kwa majina naitwa Efremu Kabasha. Nilikuwa administrateur wa territoire pa Nyiragongo kule Kibumba, Turunga, Munigi, Muja, Rusayo kule ndio kwa nilikuwa natumikia. Sasa wakubwa wakasema tubadilishe mimi na mwenzangu. Hivi administrateur yule alikuwa hapa amekwenda Nyiragongo na mimi wamenitia hapa kwenu Ruchuru. Pale ku territoire. Mulango inafunguliwa ni 24 heures sur 24. Hakuna vile vya kukuya pale ku reception unaikala we, hapana. Wahageze direct Nimba, ufite kibazo uko na shida kuya ku office ya administrateur du territoire. Najua kama gouverneur alitoka hapa mukamupresente shida ya mashamba na akawaambia kila mtu aende mshamba yake afanye nini? Mwende mulime mu mashamba, ibigori bibe byinshi, isoja zihabe, tucuruze. Ya pili nitazungumuza juu ya sekirite. Kwetu kwa AFC M23 sekirite ni priorite. Abaturage bacu ni zahabu. Tuko naelewana? Hatupendi mtu wa kutrakasa population yetu. Sasa hawa wabandi wa pale Kihali, Kaseke, kule yuru Kibututu, bale babandi bote mubambia sema administrateur mwarisha kuya ni Efremu Kabashi. Kugufasha urukurisha ubujeto nguru mu FDLR nguru mu Nyatura nguri inde nguri Clement nguri Yasoro nguri nuko kubamba imbere y'abaturage. Tunaelewana? Mina yo hapa kuko basheria habo biko hapa na mingi mina bajua tuko nabambia nyabuneka ndapfukamye. Wakati ya kutrakase population yetu ilishafanya nini? Tunawasihi sasa mutupatie habari. Tuko naelewana? Musibaogope. Nikesema FDLR ngo bataniua busiku, muko na baogopa nini? Wewe wende mushamba numurebaho gusa tu aho yaturutse ngimbe bari gushwiragira, uze utubwire, uduhereza amakuru, mutupatie habari mbele ya wakati. Mukishatupatia habari mbele ya wakati, siye mnajua simba za Sarambwe kazi yazo. Tutaenda pole pa tutabanguka. Tunapenda ile manjia yote kule Manyundo, Mamutabo, tunashuka Shinda kule Makaba Road, Katibo, Nyabanira, Kasave, Makoka, Kigunga, batu yote barudi. Tuko naelewana? Ile Machumirwa, Marukoro, mawapi kote kwenye kushabomoka, amani rudie, kila mtu aende mshamba yake na haiko na ugopa kitu fulani. Tuko naelewana? Bajene bakushinda mumangula, twende mushamba, tulime, tuchuruze, tupige masambusa, machapati, tuzishe imite, wa kila mtu, kila jene akuwe an activite. Tunaelewana ile? Bajene bakukunya rutuku, tuko pamoja? Yengine ni kuhusu wa baba wanaopiga wa mama kunyumba. Tuelewane wa ndugu, bunyumba haiko fasi ya maboksi, ni fasi ya maongezi, fasi ya kulea watoto, fasi ya kupanga maisha. Tunakunasu mepiga mwanamuke fimbo 10, we ni kukukamata, tunakufikisha pale Kanyangabi, tuna multiplier fois 3. Simuru kugira turi mu mugaryo.
mugaryo birimu. Tuheshimu wa mama wetu. Wa baba tuko naelewana. Mimi najua mutasirika, mutaniona vibaya, lakini ingoma yo gukubita umugore yagiye na giseketa. Banamuke nabo. Mwanamke wa kupiga bwana yake. Tuelewane. Mwanamke wa kupiga bwana yake naye ataadhibiwa vikali. Tuko naelewana? Tunaelewana? Yengine ni kuita wa s'il vous plaît, je vous supplie. Kama unajua uko na moto ya ule mtu, ndio wewe kuya utuambie, ewani mie niko na hii moto ni ya mtu fulani, siye hatutaikuomba. Tuko naelewana? Hatutakwambia ilete. Chenye tunakuomba tu usipane tena versema ya ile makuta kule. Wakati unampatia ile makuta kule, uko nafanya financement ya terorisme kule. Wakati tutakunasa ukukuya kutuambia, haukuambia chef de cité, haukuambia chef de groupement hapa, tutakuadhibu vikali sana. Kwetu si mnajua hakuna rushwa? Mnajua vile kama kwetu hakuna rushwa? Muache hawa wa mama wachuruze. Imagine mama yiriwe analishinda hapa, nashinda murutuku, mangaribu naita bale babandi bakwiye nyanganya ule mama 5000 francs. Uko mo Yesu na Bikira Maria kweli? Ile vitu hatuvitaki. Tunaita tena wa vijana. Hii ndiyo occasion ya kukuya kutumikia hii inchi. Tunailibere d'une façon totale. Na waza wengi mko nasikia mambo yenye iko napitika ile nafasi yenye watu iko na besoin wakombolewe. Tuko naelewana? Sasa watakombolewa kwa maombi, tujemo basepake tukubiti ngoma. Tuombe chapele. Watakombolewa na nini? Na wajeshi. Na leo inchi mwi dunia sasa nguvu ndio zinatawala inchi. Na nguvu ni jeshi. Mina wa Banyaruchuru wanasemaga ngo tulisoma mingi, tunayua Bufransai, tunayua nini, lakini Fransai haijengage inchi. Na wengine wanasema Fransai haiuze pombe. Tuko naelewana? Sasa sisi vijana, hii ndio occasion na sisi tunaingia wengi mu AFC M23. Tunakuwa sawa vijana wa Masisi. Tunakuwa wengi. Tunaproduire na sisi wa kapiteni, tunaproduire wa major, tunaproduire wa colonel, tunaproduire na sisi ba general. Vijana tosi. Batu wanasemaka mutakaenda mukisoda atakufa. Ingelikuwa kisi masasi na liaki na uwaka basoda. Kama kwa soda mwenye, kama wote walishagaisha no. Sasa wewe kwa kumorge wewe walikufa leo busubuhi na malaria. Nabo ni juba walikuwa basoda. Sasa problem unakatana kuya mukisoda cha mzuri, unaenda nyawanira kuba FDLR. Unakatana kuya mukisoda cha mzuri, unaingia kwa Dani Gatwigu. Unakatana kuya mukisoda cha mzuri, unaenda Musemenya Tura. Ule hautaku muko avenir gani pale? Kuri hautatoshaga ko buhajita. None abantu babeshejweho no kwiba ubuhene bw'abaturage. Tuko naelewana? Doko banachunga mtu atie ka kese kamoya ka senator bakwiye bagapie. Na siye peke njo tunabapatia habari. Siye peke na matelefoni na message tunabatumia. Kama habana support yetu, hawawezi bakia hapo. Tuko naelewana? Au mnapenda desordre? Mnapenda desordre viendelee hivi? Si mko ba ndugu yangu, mko ba grand frère, mko ba papa, mko ba fille yangu. Mwenye tutanasaka mga telefone kake iko naandika kwa message. Tumufanyake nini? Mkuja mgulu. Pourquoi n'a pas kamata mo muzaha, mais je suis en train de vous donner un conseil.
Imagine we unaenda Elima Kaseke ukabesha ugafata isuka ugiye kubesha ngo ugiye guhinga umbugiye gutanga makuriri. Ba mama banaendaga kule na ma Thomson. Unakutana mama na beba saki ya mchele Kaseke. Unajiuliza kule balishafungura kwa kasoko ya mchele. Tulishakuwa kasoko ya mafuta ya ngazi. Ule mama tukemunasa banamufunga ho AFC M23 ni ya mubaya. Tuungane mkono siye wote. Ile mbegu ya mubaya tuitowe. Tugire abake beza. Tuko naelewana? Tunaambia na hao ndugu wa FDLR. Wakati walikuwa nakataka kuwana kule Rwanda si hatukukuwaka. Kuko mwenye alikuwaga hapa. Mwenye alikuwaga atie kidole yu. Tunayua byabo kule. Tunayagi sibiri anzaka kule. Sasa njo tulipe mapoka se. Si njo bapia kila siku kupale mu Busendo. Si njo bakidinape na kuviolea dada zetu. Wale badada wa Kongomani ambao wanauua wale. Balikuwaga kule Rwanda wakati balikimbiaka. Sasa kwa nini tunaendelea kuwapa support? So ni kuambia hivi mujitoshe hamo boka. Ziri ya ni ingegera ni mihiri mbili ntacho bazadukora. Tuungane mkono, tupatiane habari, tupatie jeshi yetu kazi. Mtuambie wako fasi fulani twende tuwatafute. Au kama mnapenda bakwe na bapie batabapie. Jumi abatafikaga kwangu niko na basoda. Na mwenye bantanze yandaza. Na mutanze na girute na murasa. Kandi ndambabazi pe. Tuko naelewana? Dongo mujikaze wa vijana. Uria kwenda kule mu bure bugegera, uria kwenda kule mu bubandi, unakuya polepole, unaona chef de cité, unaona chef de quartier wako, unaona chef de groupement, unaona chef de localité wa Bwironde. Ukamubwira ati chef mimi nakuya na mimi naenda sindikiza wengine wa vijana, twende tusonge mbele. Tuko naelewana? Hamwezi furahi tukutane kijana wa kiwanja hapa, yenjo alishakuwa komanda vile Uvira. Au ufike Sange ukutane hapa ni garso wa Mabungo. Sikuko bakiana ba mingi hapa Mabungo bananijua. Basi kama bulaka bunakuya, bale batakuwa bashomeri na nilikuwa administrateur hapa. Tusemeshe kweli. So, na sisi tufanye nguvu zote. Wa vijana tuuze. Tukie mkijeshi. Uambie na bale ba CMC. Mkubeshwa.